dudong. Nako story ninyo mga dudong. Unsa man na? Ano mo pagsaba, sugdan na nato atong istorya. Nya unang panahon na mga bata. Mga gahi kay oo pareha ninyo kamo. Gahi kay mga oo. Nya May, ngayon mo bay. Lingan ko, madlok man ko. Hadlok man ko, be. Di, may, hadlok may, saban mi mama. Hadlok man may dira, be. Naman din, nakastoryan ako nga. Delikado to dira. Madlok may, oy. Bijara, ay, naman ito nga tora. di mi diray hadlok man na dira, naman ay dagan ungo. Ay, boy. Hadlok ko lungo. Ay, mo. Ay mo ha. Ay, lami panis kanding ay. Karon pa kita na hukom na lawan eh. Double kill na. Hakot aning katol-katol eh. Kasi pangikap ba? Ako nangikap eh. Kinsa man din ang pick-up ninyo? Takas ang usa. Ayaw ba? Uy, mama no dire. Ulit to. Maura to. Maora to. Ay, Drilling nga to. Kadiyo trayo. Maora to. Sa white drilling nga to. Mangihi sa ako, balik ra ko. Wata ko ah. Oo. Okay, balik lo ah. Oo, balik ko. Sige tatay. Balik lo. 3 hours later. Ay, lululo asa ka to. Mungkot, asa na ka? Asa na ka to? Kaya tagma to. Yan, nakandol na guro to eh. Sigo bidya. Asa ron sa to, kaya. Sigo bidya. Kaya to. Maro ko be. Kaya to. Oo, ano dito ha? Nangita mo na ako. Ara ko dire. Shoutout tayo! Adjo. Wala. Shout out ko sa mga pinakagwapo nga Prince Charming, Roswell Canjite. Una siya.
Shout out din ni Jiboy Benjamin Kelvin og Leo Lee Kasul. Shoutout ako sa uncle taga Manila nga si Obregon o si uncle o si Obregon Agas support gyapon sa among latest nga video. Shout out ni Jelly May Kalonsag og ni Lister Taylor. Shout out ni JB Umilig. Migo. Shout out na Jilo Bagyo. Shout out ni Chambernel Pugoy, anak tata, Kit Bagyo Kinoy, o Jasny Marie. Shout out nila Shinstar Pitogo Siyo og ni Apple. Og Ryan Sumayang og Angeli Sumayang. Ninyil. Shout out po ko nila yan si Andy. Ni Viral Joy Sernal ang kauban sa eskwelahan. So, and shout out po ko ni Kuya Almorande og ni Medyo Maldito. Please subscribe to our YouTube channel. Oh, don't forget to click the notification bell para lagi kayong update. Ay, kung namoy vlog, Bye-bye. shout out lang ko ninyo. Kung gusto mo magpa-shoutout guys, so comment down below. Shout out. Then hashtag PV. So, Ken Bagyo. So, what's up guys? Goodbye.